Bangso free medical camp kebi panalong Jasmine specialist doctor atum laki Dr. B.S. Tokbi, Dr. S.K. Das, Dr. Denthong Teron, Dr. Minder Teron, Dr. Nippon Inghi, Dr. Ronjit Timung, Manja Block Primary Health Center staff atum Chetongdu. Halapu langbung dingpia habar Asha ICDS worker atum setami mithang asai cheklem dun. Lasonsi halapu doctor nurse CHO atum setami Fukiso, Mekiso, Kenkiso, Oso Kachupathe, Ayushman card ka selam, nason si mithang asai cheklem ponlo. Laso along, bang parohini sosiatum seche langdunonglo. Bang sorni an esan kapachoji aphan pura, ning kimi pen kipidonatum lake, Lirbon Rong hangpi, BMC SSA office langsomipi, irrigation office subdivision Dipupen Nonsing Rong hang, Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron, Langsomipi Development Block JE Babu Teron, Singhason Penrab Cycling Bangpu, Amor Hanse, Longnit Forest DO Sarpo Inti, Red Cross Society Karbiang Long Aro, Disaster Chunbang, Mensing Ronghang Atumpensi, Pipa Jildunlo. JAFA Mate, JAFA Mai Pu Sampribia Hin Pensetami, Bangso Mai Misen Pen, Kipachun Pon Tekapot, medical staff, ASHA, ICDS worker, school teacher staff, Lapen Hatak Rong Aratumapan, Kachuru Pajirpon. Bang troksi department bang troksi doctor bang igo ese soting besi tu angke body phone lo ar lo dim bang si ratung ta ale dui pus ni tu mathalo ko mo phida la sone bi pomte nig bom pus ni tu ning rig lo la japha tum phanta rong arat tum sitame aninga rong lo athene bi longnia dim dun lo long tum cheng si bang ke kludung along pang cheng pon lo hada kame bang pharo ni so se rong arat tum kisu ke joy ben chenang long lo la pen la ke joy pen ma si duai ta long pon lo apen kisu ta kepang thekon ta dulu apen laan so se hala kisu ka chelang akar laan ta ake joy pansi pasulam pipon lo bangso ta na so abar sa gipila ke letum health department Carbon Autonomous Council arum ke do lapen ke national health mission na hin pen silang tumagapon lo. News report Karbiang Live.